I teste ljudi, ja vas mogu maknuti. Ljudi, kao što vidite, mi smo danas u mojim kolima. Ljudi, što znači da ćemo danas snimati moja kola. Ovdje je jako prljavo. Kao što vidite, da li imamo u prljažniku? Nije, ne znam kako se ovo zove, ali ne vezi. Kao što vidite. To se nalazi sve unutra, pogledajte volan. Naš je dobar, a? Ljudi, tu imamo da se otvara i zatvara prozor, imamo i to. Evo dole što se dešava sada napolju, ali ne nećemo se. Ovdje imamo i lampice i da se drži ovo. I još sam se selektu. Evo, tu su kola. Kao što vidite, evo šta se nalazi unutra. Tu je i ovaj ključ. To je i ključ za kola. Evo pozadnje. Vidite što ima. Ovdje su pojasevi da se vezuje. I gore imamo. Ovdje imamo mate. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video.